नि पकाएन मन नै जे तर जी थु गठ भाषा साहित्य यारगा वेक्ला ताइदिन साहित्य सेवना यान्चना देमा ख किताब न तगु मछि वेक्ला पिथना दि रंगलो अति खान वेक्ला छ गुचु ता पंका दिन किताब मछु खला चिस चिके मसौ खला या बमी पिछ बनम बिउ खला अथवा न्याय मसौ खला न्याय मछु खला रगा वेक्ला गु नेस त तैद थु छि सम्पूर्ण नेवाते लागि छ दुर्भाग्य ख पकाए ख चिस सपु थौ ई मरासे तेमा मरासे मेहनत पिकाई तर वे सपु चिस न्यापले म पुजाइ दिखुनु नुदो खुनु बन्तु पुरे लाछि मलाछि नेवाते खापा मात्तु माला छ सपु सो न्याना दिसन रगा क्याबली पुक्त बगी जिरो ख वेक्ला न अजाउ अनुभव कैदी रंगलो वो जिना मिना खवे खदर ओके चिसा वो ठाटा को मोएको वो ई मोएको नि छिया मालेगा वेक्ला गु न्यस तेल वो एकदमै सान्दर्भिकता ज त थुकी लागि सायद जु नेफु ठु गठ छिके बजार ज्ञान मरु पकाए खरे जन चिसन सफु लपिगै तर उइ त बजारे गेना सेमा को वो छिके मार्केटिङ याको स्ट्र्याटेजी त छिके मरै चौदु उके येमा बजारे छेमा चाचा घुमेछु जे बोली अपोजि उइ वेलको ट्रि खरी बाया मनाउ चिज थो बाला गा चिसन ताइलो चिने वातन वो जाति पि पकाए मगु ओके चिसन आ सफु पिकामा चाहे मेचादिमा चाहे साइटिय छु न विषय वस्तु त चिसन बजारे त थ्यांक यू खछ बजार व्यवस्थापन या छु गेसु लागु संस्था देखि माल या छिबिए मुना गेना या जो वो सल पकाए बेकि माउको